Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, apay nga manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Mapana kading ko, ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi iji pagadalan. Agprak-praktis kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumural kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsod kang kadagiti gagayem ko, ibagam ti imbagak. Anya nga day ta imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak daytoy, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay day ta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Ala, tagsagana akbat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabali na sa anak nga umay. Alam dito isang aribo a pisos, balasan ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, angkal? Ikay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si kamot ti graduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ka ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo. Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kamsat mo para kan ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano nga insan, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siyak, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay mo't lang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasaya at no kasta, insan. Namsyak, jakpay amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Akaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay. Sa bagay mo't kit di Nangruna iti Sabado kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na ang Barok, umanugotak. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada Brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Unangkel, jak matla kaya ti makibagnaad kada Brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakababaunan ni Jay. Unangkel, anusak laangan ti agabang. Wan ka anakan, di ka matanagan. Suportaran kayo, aginggat kabailang. Ala, di kan agliday akasta.
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay-pay lang amin, ama sapul nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah. Un ka di. Un gayam. Ipalagip kumanan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, ta solom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro kag ije palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga ije unag ti palengke. Kasta nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka di dyan baga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Uwan, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag iti natang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong. Uwan. Awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, gayam. Alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di. Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Ewan gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Uwan nga rod insan. Saan mat na maikad dito yung panunot ko dahil jay sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom, no iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aguray pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang ang nagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka, unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wen insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si kakit dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat. Gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan, weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wen insan, iso ti agbunbunag iti nateng.
Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la ko matamara na ak no mapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak. Kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak ngamin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ron ti number ko, Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka wano saan. Tapno amok. Madanagan ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugaw ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape-kapay nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Nay, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron daytoy post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ama sigurado nga awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Ha? Iso dayta. Apaw, nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga ko nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlang iti babae. Ay, sa anak nga agpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot, friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito yung Facebook. Isumagis-iso ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat-akanyak, no? Sino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamwak tumat lang, no? Sino dayta? Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamong agbayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atitiksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number day dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.